Kapitan Inteng! Ay agulimag kayo ka barangay at rugi tayo ti meeting tayo. Para iti pagsayatan ti barangay. Uncle, awan tatabadong ka na natuyang. Ay bayam. Ay dumngag kayo. Tadiskasan tayo ti maaramid. Tapnod adda sumaya taglawlaw tayo. Ayun, Kapitan. Rumbangag dalos tayo kadag iti arubayan tayo. Kang runa dagiti kanal. Kaya namin apagurnungan iti dandanam. Umat-aduman kami ng dagiti lamok. Ang makaitad iti saksakit. Kas iti tinggi. Agawa am abadaong nang rugin timitaing datan salamanan tinaladaw. Ay kataguray daa. Nagkunang amin niya irogidan timite nga awanak pailaan. Anya, kat no agalas jisan. Alangan mo't asikatimang taktak itimitaing. Darasam kitday. Nakadanon talang ay Ruden. Nakadupay lati saom. Ala umay kakitdain. Umunagtan kita barangay home. Ay, tataba daw. Nanatuyang, naladaw kayo, mate. Ay, Ay, saan ako na mabalayan niyo umunag dita barangay haol? Awan timbaga kakasta. Alakit dain, umunag kayaon. Darasan yaw. Naawatan nyo matlat dagiti bagak. Saan, pare? Awan na awatak. Anya hindi mo naawatan kadagiti bagak pare ba daw? Amin, pare. Kasano kami na maawatan yaw, tataba daw. Kat kasangsangpet yung mate. Ha? Di talaga ngawan maawatan yaw. Ala. Sana bali. Ulitin, parakan ka. Adula amin dita dalos-dalos dita. Maturog akidi Oray siyak mata. Anya aga po nga inakbanugan ti bagay. Katuan mate, bayan ta dagiti ka barangayan ta ngagdalaws. Ore ata nagaduda mate. Ang kasanungay, kunamit ni Kapitan amagsidalos iti arubayan na. Di pa'y kato'y arubayan tantulaangan ti saan amadalusan. Ayawan bibiyang dan. Dalusan daan o kayat da. Ayun anya. Ay! Naimbag nga oras mo, Antibanang. Ay, kastamot kan ka, Barok. Nay, di naksamot ten mabigbig, ante. Ha? Tiriyaw, si kakadin dayta. Wen, ante. Ay, nakaanakan. Ay, nabaro kagaya man. Ubing ka ngamin iti day din na udi nakita kakait. Wen nga rod, ante. Agtawo naklaidi iti sweet 16. Ita, 35 kaon, ante. Ala, inta nga rod ijay balay. Ta ijay ta nga agsarita. Agyamanak, ante. Ado dagiti tattawa nagtungpal itibilin mo ngagdalos danggal. Very good. Ada po raw. Ada kagawad bunutanon amang idaulaw. Unang gal, iso tinaramid da. Ay na, adalat tagayam dagiti ka barangayan asan nyagtong paliti pagalagadan ti barangay, Kapitan. Ay, talaga kasta. Kagawad. Ang masino, dagiti saan ngagdaldalaws. O nagkita-kit. Ada amin agdaldalos. Nagrunaan ka dagiti arubayan da. Tatapadong. Kung nanatuyang, Kapitan. Anya? Kapat? Didaan mo ay mamulta ti saan ngagtungpal. Kinadamot kung muna ti kadalusan. Wine, Kapitan. Kan ako na ayo pay. Asaan yung ibagbagata, sorpresa. Ay, ulan dyan. Ay, bayam latanda pare ba dong kun marituyan. Sigurado nagbabawi na to. Gapo iti panagsukir da. Di da ka di mapanunot nga isuda matlati agnuman. No nadalos ti parangan da. Maya dayo da pa iti sakit. Nga itden tinarugit nga klaw. Ay nga mala. Bahala na sila sa buhay nila. Di tayo mabalin apilita no di da kaya ti tumulaw amang mintinar iti kinadalos daglawlaw. Ala ka anakan, mangan kan. Tainak man tumulong nga agdalos iti abay ti kalsada dito kabildatan. Ay, hewan gayam. Amo ni nanang mo ti kadam ditoy. Wen, ante. Umayak man pa agbakasyon dito'y ayan yo. Tabarang makaasawa ak meten. Anya, umay ka agbirok iti asawaem ditoy.
Wan ko man, te. Di kayo agdanag. Tatumulong akto nga agdalos iti aglawlaw. Nasaya at mat nga rod no kasta, kaanakan. Ala, panawan ka pa'y nga rod dito'y balay, ah? Wan antay. Sige laang. Siya akong timakam mo dito. Sige nga rod. Ay na. Nagmayat gayam dito ay andante. Nag-iimas timakan. Ibu sakit di dagito yung inluto ni ante. Tagluto manon inton sumangpag. Maray, gumatangak man pa'y. Mangrikap kan sa mutan. Ay talaga mangrike pa kon. Anyat gatangam aya. Sibuyas, bawang, paminta, suka, kensaw. Nay, naimasakit ti lutom ah. Siyempre, agluto ak iti adobo asidaan may kenebadong ka. Nasayaat nga rod no kasta. Ay uwang gayam. Adamo bayanihan itang agdalos ija abay ti dalan. Umay kayo akan ni kabadong. Adda merienda. Wen, ada. Agpamerienda kano ni kapitan kadagiti mayat a makibayanihan. Ay, mayat nga rod ano kasta, maray. Ang, nabanog kami mo't kinibadong ka. Iso asaan kami ang makaumay. Ay. Anyat nakabanugan nyo aya. Basta, nabanog kami. Agdalos kaming tulatan ijay arubayan may. Sige maray, yag mon atay gatgatangag tamapanakaw. Dayta. Ha? Dahito itibayad ko. Oops. Okay, thank you, babayaw. Ay, una yan. Mangrike paki din dito istor ko. Unay mo dagita nga agasawan. Di daam mo ti makitinulaw. Awan pa'y dagiti nakitulag akakadwak ita nga agdalos dito'y Ay, nasa pa pa'y mutkindig. Irugi ko tapno makaaduak. Enteng! Ne, si Maruno kamit adagos dungaw. Apay nakariingan ti ka anakam. Wen, Eh. mangmangan itay pinanawak. Ay, ilak amo ko man ti pangal daw tayo. Iti inlutom. Mga no saan nga agluto tayo ka anakam? Di kagdanag. Adutin lutok. Talaga nga inlak amkon ti pangaldawan tayaw. Rugyan taga rodin ti agdalos. Tasan pa'y anapudo ti darang ti inahit. Wen Ha? Kita inteng. Apay nga urela di makal dagiti matam. Anyat nakitam. Dapari badong kan marituyang. Nakasikawilda ako mitkita ditoy. Payapayak man ida. Day. O dayjay. Timakderan ni pari badong. No masidag dito. Alo ko yung at tumulong agdalaos. Wen bareng maalukoy mo ni pari badong. Sige, tuyang. Mapanak man na dyan da pare inteng. Mapanak agtig-ab ijay sangwanan dakin ni Maribana. Tilar aramidom. Paapalak man ida. Tanagsidata iti kukod ti baboy. Tumulong ka nga ruden ang agdalaos. No way! Anya? Apay ka day, pinayaban nakparay. Ay, nalabso ka talaga. Naibasatin na may katam When aparay, adobo ako ko naman. Ay na. Nasayaan nga rin nabsog ka. Mabalin at tulungan na kami nga agdalos ditay. Uray, tasidig iti balayo. Ay, pasensyakan pare. Diyak kaya ti aggaraw no nabsugak. Kit agpalpa ka pa Diyak kaya tagpalpa. Tadyak kaya ti tumulaw. Kapanam nga itatabataw. Apay manaw kayo di pagdalusan tayo kuma. Yay! Nagalastit suram anakawit iti bunang. Kas kada kumpay. Ay, agawid na kaon. Nagkunaaya ang makipagdalusa. Anya? Ala. Nuaddan to nga rod pagsayatan. Di da kay tumat iranaw. Dulabing. Pagsayatan ka day, ti mainitan di tangawan matangdan na. Bayan yung nga rudan. Ay, basta, diyak kaya ti tumulong ka da kayaw.
Uray, taado kayo, mate. Makamo ka nga raod. Ay katuan makaamok ka talaga. Kwaraw. Kwaraw. Aw, apa itataba daw. Ay, tulungan nakman kiday. Anya ti may tulong ka. Kadwain nak nga uminom iti arak. Ha? Umay kan, siyak ti makamaw. Nay, diya kayat. Tanak ni Uncle ka. Mala, kayo kitdain. Di yu saraan ti dalan ka. Taur-urayan da ko ni di pagdalusan may. Di saan lang. Aging didi ka pa ilan. Bambanogin nyo lang ti pagbagiyaw. Gapota binilin na kayo ni Pari Inting, surotin nyo matayin. Ay, no siyak akit, pasinsyaan ni Pari Inting, ta talaga sana ka sumurot ken kuana. Ay pangaldawan ka kadwa. Oy, mangal daw Agawin tayo pa tagsubli tayo intun malmalam. Tani napudot ti darag ti init. Untap! Wag, kapitan. Ala, umay kayo. Dayon, dayon. Agawin tayo pa lang. Sige, makan. Ada kami, Teryo. Nay, adda kayo maggayaman, ante. Uncle. Mangal daw tayo. Mabit lang at ipapulot ko ti sidaan. Napudutan ti sidaan, ante. Kay lutlutok. Ay sus. Nagluto ka? Wan, ante. Nagdengdengak iti pariyakan kamote. Anya? Pariyakan kamote only? Pasensya kayo na, uncle. Naibus ngamin amin to'y inloto ni ante idi agsapa. Anya? Pariyain kamote ti pangaldawan. Ala, sana balen. Tayo nga rudan mangan. Kaniya mo tante kastoy. Bye-bye amon, inte. Ti importante, nagluto. Ala, umaikan Nabanan ni Teryo ijay kusina. Ay, ibusan naman aminan. Nay, nagsapa ka ngay may dito barangay hulang ka. Ay. Nakapurma ka ba? Ay oo. Tama pan ko alaan tay award tayo ang nagdalaos. Ha? Agpaisuang ka? Oo kunak. Ay, Umay ka ta itulod nak. Uray nak mitlaang. Ta ilugan nak. Kain ada pay ayuda para kadagiti nagagat at timulong ang nagdalos. ay? Si Pai, dagiti sana timulaw. Ay gunggunada Bayam tapno inton maminsakit amudan tunter aramidin da. Kapitan! Kwaraw, nagsapa kayo Ay, mapan mi alain dagiti agpaay kadagiti timulong nga nagdaldalos dito barangay tayaw. Nagbalin nga outstanding ti barangay kabildatan. Gapo iti kinadalos ti aglawlaw. Nasaya ata, Kapitan. Tapno inton sumarunaw. Nagagit tulat ta dagiti ka barangayan na tumulaw. No adan tumanen kakasdyang aktibitay. Ewan, agpay sula unay dayta. Pipila kayo lang, nag-usap. Maikan kayo amin, kaputa kumplita o tilistahan dito. Sige. Nagatiddugan ti pila, kagawad. Di tayo pa'y nairo kiti agiwaras. Agsaupay ni Kapitan. Naimbag abigat yo amin kabaranggayan. Sakbay ta amin. Kaya't kayo apagyamanan nga po iti kinatulnog yaw. No adda kakastoy aganwa ti barangay. Daytoy basit kas ayuda ket naggapo kanimiyo. Kas gungguna tayo ang nagbalin nga outstanding barangay. Gapo iti kinadalos taglawlaw. Ay, makipila kami mo't pare. Kaputa bumarangay kami mo't. Wan! Iso nga agpila kami mutan, kapitan. Ay, suray. Ngem awan na ganyo nga agasawa iti listahan. Ha? Anya? Ay, sana mabalin na pare. Bumarangay kami mo't kinituyan ko Apay nga awan ti para kada kamay. Ay pare, hindi chimpo tirigat. Diyo kaya titumulong. Itatanada yung ada pagsayaatan. Kaya tiyo nga damat para kada kaya. Nayain. Narigat gayam tinasukir Si kanto mga main badawng nairamraman gapoy ti kinasadot maw. Iso nga inton maminsan. Sumurot kayo ton kadagiti ganwat a pagsayaatan para iti barangay. Ay, tatabadong kan na natoyang. Sadot kayo mat ngamin ita. Ala, kapitan, idaulwam dagiti ka baranggayam nga agaramid para iti pagsayatan dita barangay yo.
Ala sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.